رادیوی دنگی توی هاواتیا. Jinavendan uçağın radyoya denge gelden başkodarın heja ürüsihi tabakı 2024 enili Brüksel'e saat 8'de lamede çağırdı. Hemen uçağın avaroji peşkeş bikinle peşi çenser uçağın mı? Malbatan jibuku biçin imraliye serledan kirin. HPG şehadeta endamı konsere ve beriya HPG Orhan Cihan Bingöl Ragehand. Devlet Atık Lugünden Başur Leşkeran Becihdike. Verişe Muradi name ekşant ugut nefesaku em dikirin jibu jiyana azade. Kurdu dosten wan de suyeke tabağı de li Berlin'e bimeşeke girseyi bimeşin. Dubareden başkodarın hejan dest biber freyhan uçen xwedikir malbatan ji bu çuyna imrariye carekedin serledan kirin. Mehmet Öcalan bir ayre berapo ve sevi mazlum dinç bidaxwaze hevditire serli serdozgeriye kumaraya Bursa'ya u müdüriyeta girdiga imraliyedan. Ji xizmen girtiyendin en imraliye Emine Konar, Xuşka Ömer Hayri Konar, Polat Yıldırım, Birayı Hamili Yıldırım u Meliha Çetin, Xuşka Veysi Aktaş bidaxwaze hevditine serli serdozgeriye u müdüriyeta girdiga hedan. HPG Gult Zaruke Agit Xelke Meye Çevlike Endame Konse Fermandarya HPG Orhan Cihat Bingöl 6 Haziran Leheremen Parasne Medyaya şehit buye. Navenda Ragehand unu çepemenya HPG bidaxuyaniye ke şehadeta fermandare gerila Orhan Cihat Bingöl Ragehand. HPG dibêşe Zaruke Agit Xelke Meye Çevlike Militane Fedaiye Partiya me PKK fermandare verek xeta apoyi endame konseya fermandariya HPG Orhan Cihat Bingöl 6 Haziran leheremen parasne yen medyayı derişa dijmende şehit buye. Wî tevahiyê Amrê xwe yadî têkoşîna azadiye ya gelemek kiriye. Sû 3 sal li ser her bosta xaka Kurdistanê bênaber li ber xwe daye. Ev şoreşgereke bêmînak bû. Bi baweriyeke mezin biryardarî dîsîplîneke zêde têkoşîneke bênaber kiriye. Cayên pişta xwe dayî wan ê welatê me veguheran dergehê berxwedanê. Fermandarê me fedayî û şoreşgerê mezin heval Orhan her cure zor û zehmet ya ketî pêşiya wî pelçiqandiye. Ji şervaniya argeke heta fermandariya herêm, eyalet û sahayê di her astê de wazife girtiye ser xwe. Bi sedan hezaran hevalên xwe perwerde kirine. Hevalê hevalan bû bi derwîşî tevgeriya û li kuderê pêwîstî heba li wir bû. Heta rojagihî şehadetê jî birehê ciwaniyê yê PKK'yê têkoşiyaye. Em ê timî hevalê xwe yê fermandar Orhan di têkoşîna xwe de bibîrbînin. Di şexsê wî de soz didin tevayî şehîdên xwe ku em ê tola wan hilînin, xeyalên wan pêk bînin, meşa xwe ya rêberdî û Kurdistana azad bi serkeftinê tajdar bikin. Di serî de malbata hêja ya heval Orhan em ji tevaya xelkê Çewlikê û gelê Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Nasnameya şehîd Orhan Wihaye Ali Dincer bi nasnav Orhan Cihat Bingöl navê dayîk Kibar navê bav Kekê li Çewlikê jî dayîk bûye 6 Haziran 2024 de li herêmen parasna medyayê şehîd bû. PKK Ocağı'nda 2 devre eğitim gördüm. Bir yoğunlaşmam oldu. Önemli bir güç aldım orada. Ayrıca HPG 6. konferansında önemli bir güç aldım. İddia ve kararlılık düzeyim her dönemde daha yüksektir. Bu kararlılık düzeyiyle önümüzdeki süreçte bütün çalışmalara gücümle katılacağıma, güç getirebileceğime inanıyorum. Belegodarên hêjaniha jê hevalê me rêwîtiya derwîşiya 3 salan Alçayên Kurdistanê şehîd Orhan Cihat Bingöl amade kirine bi wereye kerem bikin. Sala 1960 li navçeya Çewlikê Xorxolê li gundê Hopê ji dayîk dibe. Gundê wî li navbera Xorxol, Plamorî, Qislê,
و دپیه لنقبا چیای به هیبت سلبسه و چیای تارویه دزاروکاتی و جوانیا خوده هر لچیروکین لسر برخودانا سید رضا بسه علی شیر ظریفه آنگهداری دکه کمکوژین دولت آترک لدیجی گلی کرد کری دمیجی خوده بجه دکه دبستان ده سرکتیه و چوینا زانینگه به دستخه پیشی علاقه آویجی با تفگرین چپگر این ترکیه چید به ولی سر سوسیالیزم لیکولینی دکه بشتاری کار و خباتین شورشگری دبه دما سال دبه 1990 تفگر آپوی جنیز و ناستکه رزگاری و آزادیا کردستان ده پکه ده دبینه و تکلیه به ملیتان آپوی رداتینه تبی کو زانینگه دخوینه زوجیه و زاروکه کوی هیا جبو آزادیا گل ولاتی خو داینا هر جوره بردیلی ده برچاوی خو و سال 1992 جچیولکی بشتاری ناواره فنگری لادبه Serdar Reberapo, Sezdim Reberapo, şeyde Kürdistan'ı, Türkiye başka, tavayı geleme, havali hazır, sozladım. او ریویتیا زاروکی چیولکی لچیاین کردستان دست بیدکه دیده سر شوپا محمد خیری درموش و محمد قراسونگرا پشتی پرورده که دم کرد آرتشا رزگاریا گلی کردستان آرگه که لبه دینانه تولی شرد به ده سالین هری دجوار این تکوشینه ده برخودانه که بیناو بردکه برسف ده تواهی ریشان لبوتان و بهدینانه درفین هری پیش این شرد جه خودگره پر دخوازه بچه جمره براپو کو گریلا وکه سحاره برتی بناو دکن 3 سالان لبنده دمینه کو برسوا داخوازاوی بیداین و گلانا 1995 او مزگینی جیرته راگهاندن حجده گلانا 1995 بر بجه ریبراپو و دکوره و خودگهینه هوره خواه یه هریمزن İddianı gerçekleştirebilecek misin? Başarıdan başka hiçbir şey kendine esas almıyor. و هر به وی سوزا خود تفدگره 1996 وکه فرماندار لقایک گریلا دچه ایالتا ارزرومه لویدری هم لدجی داگرکریا دولتا ترک شرکی مزندکه هم جی لدجی چتتیه لدجی چتیان دبه خودی هلوسته زلال و دست لوان ورده ده هر شرط و مرجی ده نرخین خود پاریزه سالا 2000 در باسی هرمین پاراسنین مدیا دبه و لگلک هرمان وظیفه جودا دکه پشتی پروردیال و اجاقا پکه دا اکادمین اپولو ده فرمانداریه دکه ده سری ده کمیته پاراستنا روا لأکادمی ایالت و صحیان وظیفه جودا دگره سرملین خواه هر وکه روژا پیشیا تولی گریلا بوی تف دگره تمی بجوشه توی عمری خواه زیده بافتی و پاش دبه باپیر تمی با آوائی کی خورد تیکوشینا خود دومینه در راپوره که ده کجره و بریا پکه که را دنویسه و هاد بیجه تقضه کود بیواجویک حساس را ام در باست بن به طیبتی جی تجری تال دیجی ری براپو ایدی نیا تحمل کرنیه لدیجی تواهی هبون و نرخین ما ایریشه که قر کرنی پیکته ارکامه پیشی اوکو اموی بسکنینن و پوچ بکن بی بیجه ازی راوستم شورشگری مزن شهید اورهان جهاد بینگل 33 سالان تید کوشه فرمانداران امر اورهان جهاد بینگل د سال 1995 ده بر خودی ده لبنان د چه اکادمیا محسوم کورکماز آلبکای جمری برا پو پرورده دبینه نها جی دیالوگا کوبری بر اپورده که بوره Evet tamam. 1965 Bingöl Köyü Yayladır Hakdeniz. Ad neydi? Adını unuttum. Orhan, evet. Nereden gelmesin Orhan? Öyle mi? Botan'dan geldin. Ha 7. bölgede. Ne zaman Botan'a gittin? Genelde nereden oraya geldin? 92. Behdinal'a geldin. İstanbul öğrenci miydin? Öğrenci değil, daha önce Ne öğrenciliği? üniversite kayıt yaptım. Ben bir süre Ha gitmedi. Tamam. sonra Kim sizi gönderdi? teşekkür bir arkadaş var. Ha Bessi'nin gönderdikleri. Tamam. İyi. Bessi iyi bilir. Oldu. Behdinal'a geldiniz. 92. Güney Savaşı'na katıldınız. Daha sonra Botan'a geçtiniz. 7. bölgede kaldınız. Sorumluluk düzeyin yaptınız. Daha sonra buraya geldin. Ne kadar süre? 5 ay. 5 ay. Eğitim amacıyla geldiniz. Evet. Neydin geçmişte, ne oldun şimdi?
Başkanım benim geçmişim uzun daha önce de devrimcilik ortamındaydı fakat Hangi solda? Türk soluna değil. Dev solda. Öyle mi? Ne kadar yaptın? Başkanım öyle profesyonel düzeyde değil de Ama taraftar. taraftar güçlü. Oldu. Evet. Neydin? Ne oldun şimdi? O süreçte onlar içerisindeydim. Daha sonra yani uzun süre devrimle tanışmama rağmen parti ortamına gelirken belli bir gelişme gösteremedim. Yani bir anlamda kendimi tıkattım. Nerede? Parti ortamında, Argeki ortamında. Evet. Yani Boltan Behdinan'da. Ha. Belli bir geçmiş olduğu halde bunu geliştiremedim, güçlenemedim. Sebep Bu neydi benim sence? kendi kişiliğimde kaynaklanan durumlar oldu. Yetersiz kaldım yani bir anlamda. Yani fiziki anlamda değil veya şey anlamda değil de fakat Çözümleyicilik anlamında. çözüm gücü olamadım. Yani Evet. bir anlamda kendimi tıkattım böyle. Yani bu oradaki savaş koşullarına uydun. Doğrudur. Olduğu gibi değil mi? Ha. Şimdi bu konudaki çözümleme düzeyini herhalde anladın. Doğru. Volkan'a ilişkin eleştirileri. Tamamen kavradın mı? Kavradım diyebilirim başkanım. Evet. Görüyorsunuz burada bile gelişmek için biz kendimizi patlatıyoruz. Savaş ortamında, ateş sahasında düşünmekten kendini alıkoyarsan ne kadar gelişirsiniz? Yaşamınız bile tamamen tesadüf. Yapmayın. Evet, oldu. Bunun farkına varmanız önemli. Peki giderebilecek misiniz? Başkanım amacımız da olur zaten. Yani düşüncem o kendi imkanlarımız. Yani yapabileceğimiz. yaşın da uygun diyelim. 35 yaşındaki bir adam neden başarmasın? Ne zamana kendinizi saklayacaksınız? Mezara niye böyle az başarıyla kendinizi taşıracaksınız? Değil mi ya? Suçlu hissediyorum başkanım. Önderlik olayını bu anlamda sanırım önemli bir çare olarak, esin kaynağı olarak görüyorsunuz. Doğrudur başkanım. Doğru yaklaşım esastır. Yapabileceğin şeyler az değildir. İddialısın. Başka son söz olarak ne diyebilirsin? Başkanım önderlikte aldığım güçle öncelikle burada kefaret edeceğim. Başarıdan başka hiçbir şey kendine esas almıyor. Esas bundan sonra İddianı gerçekleştirebilecek misin? Bunun için alınması gereken esasları aldın mı? doğrudur başkanım. Yani bizi yanıltacak herhangi bir ciddi noksanlığın söz konusu olmaz. Sözünüze yüksek değer biçmek gerçekleştirmen için ayrıyeten yetki görevlerinin de iyi sahibi ol. Son derece rahat ne yapması gerektiğini bilen ve inatçılığını sergileyen bir tutumun da sahibi ol. Yakıştır artık bu bazı önemli başarıları. Değil mi? Bunu bekleyeceğiz sizden falan. Birçok önderlik unsurun tamamen farkındasınız. Amansız hayata geçirmenin savaşını vereceksiniz. Söz bu temelde. Anlaşılıyor mu Orhan? Hı? Yakışmaz başka türlüsü ve yazık eder adama. Hı? Peki bunu bekleyeceğim. Li Çiyayên Kurdistanê deng vedana Pengavê. Rojnavavan Pîrdoan Kemal li ser têkoşîn û jiyana gerîla Kurd tê şirûveyek nivîsiye û dibêje Gerleyên Azadiya Kurdistanê îsal li Çiyayên Kurdistanê salvegera Pengava Pazdehê Tebaxê bi coş û moraleke mezin pîroz kirine. Pengava Pazdehê Tebaxê destpêka rizgariya ji tardiyê û guhertina qedera gelê Kurd bû. Gerleyên Azadiyê jî li pey şopa fermandarê Nemer Agît têkoşîna xwe didomînin û gav bi gav ber bi azadiyê rizgariyê dimeşin. Rêbera Pojî dema bi vê pengavê rabû got ku civaka Kurd baweriya xwe winda kiriye divê bi ser xwe were û tinebûnê rizgar bibe. Gelê Kurd di nava têkoşîna 40 salî de bû xwedî îdeolojîk û felsefî û bersiva her cûre êrişên tûnekirinê dide. Rojnavan Pîrdoan Kemal wiha dewam dike Gerlayên Azadiya Kurdistanê li herêmên parastina medya bi baweriya li azadiyê û rehê fedayî Apoyî dibin bombardimanên dijwar de têkoşînê dikin. Gotineke pêşiyan ya Fransiyan heye dibêjin bawerî dikare çiyayan jî bihejîne. Gerlayên Azadiya Kurdistanê ev yek li gel hemû zor û zehmetiyan bi serxistiye. Mînaka vê yekê li cîhanê nîne ji niha û pê ve jî wê nebe. Divê gelê Kurd bi vê baweriyê vî rehî û van lehengan dilsoz be û li dora wan kom bibe. Govenda şoreşê ya li Çiyayên Kurdistanê divê li her derê belav bibe û faşizma 100 salê mahkûm bike. Di
Devleta Tirka dagirker li gundên Başûrê Kurdistanê leşkeran bi cih dike gundên li zozanên garê ya li Başûrê Kurdistanê ji ber êriş dagirkerî û sevkiyata leşkerên Devleta Tirka dagirker ber bi çolbûnê ve diçin. Ajansa nûçeyan a Mehrî ya İranê derbarê êriş û dagirkeriya Devleta Tirkiya li ser Başûrê Kurdistanê valakirina gundan û bicihkirina leşkeran nûçeyek belav kiriye. Li gorî nûçeyê gundên li zozanên garê ji ber şer û êrişên Tirkiye ber bi çolbûnê ve diçe. Di heman nûçeyê de têgotin ku xelkê gundên xwe vala dike. Li gorî heman nûçeyê Devleta Tirk xelk neçarî koçberkirinê dike ji ber ku Devleta Tirk hewl dide baregihên xwe li bilindahiya rêzê çiyayên gareyê ava bike. Hêjayî gotine ji ber êriş û dagirkeriya Devleta Tirka dagirker heya niha bi dehan gund hatine şewitandin û Devleta Tirk û PTK re hewl dide herêmê ji xelkê bide xalîkirin. Şehîdên Qamişloyê bi merasimekî hatin veşartin şêriyên bajarê Qamişloyê cenazeyê şehîd Xalidê Şerîf û kurê wê hejar Ednan Silêman ji morga şehîdan ya taxa Enteriyê girtin birin goristana şehîd Delîl Sarûxan. Piştî rêzgirtina endamê meclisa malbatên şehîdan Kefo Osman axiviyê got ka mafê mirovan ka netewêniyek bûyî behsa wan dike. Devleta Tirkiya dagirker dayîk û kurê wê li darê çavên cîhanê şehîd kirin. Divê netewêniyek bûyî saziyên mafê mirovan û saziyên hukukên nav netewî hesab bipirse. Pişre hevserûka Meclisa Rêvebera Kantona Cizrê Talat Yunus jî axivî û daxwaz kir ku ezmanê herêmê li ber balafirên Devleta Tirka dagirker were girtin. Pişre endama koordînasyona Kongreya Star Şîraz hem û axiviyê got têkoşîna ajinan gihîştê astekek û dijmin li dijî xwe metirsînî dibîne. Bila zanibin ku jin ji êrişên Devleta Tirk natirse û paş de gav navêje. Kurê şehîd Xalîde û birayê şehîd Hejar Agît Qamişlo jî axiviyê got hedefgirtina dayîka min birayê min kareke tirsonek yê Devleta Tirka dagirkere. Agît bank li şêniyên herêmê dikin ku ji bo eşkerekirina sîxur û xayînên ku dixwazin bi Devleta Tirka dagirker ve vê projeya demokratîk tê bibin werin eşkerekirin û teşhîrkirin. Piştî axaftinan wesîqeyên şehîdan hat xwendin û radestî malbatê hat kirin. Cenazeyên her du şehîdan bi tilî û duruşmeyan hat veşartin. Şêniyên Qamişloyê sersaxiyê didin malbata Xalîde İsa û kurê wê Hejar Silêman ku duh di encama teqînê de li taxa Enterê ya Qamişloyê şehîd bûbûn. Derbarê bû yerê de jinên di merasima sersaxiyê de axivîn û gotin em soz didin têkoşîna hevpar a jinan em ê bidomînin. Enterî am şermezar û nelet dikin çilo dayîk û kur Erdoganî faşist ê dûfkê wî nakê îro li tayarê xwe topê xwe tên ser sivîla de tên ser dayîk û kura de tên dayîkê me qetil dikin heva li hogirê me qetil dikin em şermeza û nelet dikin. Em ticara serê xwe ji dijmin re natewênin. Em ne ji tayarî wî tirsin, em ne ji tengî wî tirsin. Em dibêjin em ê li ber xwe din, dayîkê li ber xwe din, sozê dine şehîda serok gêrilayê serê çiya şervanê me yê azadiyê em soz didinewa. Yani Erdoğan tixwazê ji me yani rasta insaneka sivîl tê tayarê xwe topê xwe sivîla tê çi heqîn me heye. Yani rengekî hovanetê me çi kesê dewletê Ewropî me nabîn vê ecêb serê me de tê. Ev hevala me agir berdana canê wê ne sûc û ne sebeb. Em vî cimnê hene em şermezar dikin û kesê pê re jî şermezar dikin û heta em saxin dixwazê me bitirsinê hevala me em ti cara natirsin. Hezara hevalê jinê cîhanê tev de em pê re alîkarin. Em ê pey dozayê bin heta nuqta xwe em hebe. Em ê ber xwe din bila Erdogan çi qama şehîd em natirsin. Em ti cara Hevdana êrişê ya dagirkeran ali min biçî hate têkbirin navenda ragihandine ya Meclisa Leşkeriya min biçî bi daxuyaneke ragihand ku şervanê Meclisa hevdana çeteyên artêşa Tirka dagirker a ketina gundên li Bakurê Rûşlatê Kantonê têkbiriye. Di daxuyaniyê de ev agahî hatin parvekirin. Çeteyên Devleta Tirka dagirker vê sibehê saat sisiyan de hewda bikevin gundên çat û ewndat ên li Bakurê Rûşlatê Kantona min biçî. Şervanê Meclisa Leşkeriya min biçî bersiva çeteyê daye û hewdanê wan têkbiriye. Li encamê de hejmarek çete hatine kuştin û yên din neçar mene birevin.
Jibu şikandina pergala tecrüte u azadiya fizikiya rêbera polê gelek navendan çalakî têle darxistin yek ji van deveran jî wargeha penaberan Aşiyet Rûstem Cûdî Maxmûre şêniyên wargehê ji bîstê Tirmiha 2023 ji bo azadiya rêbera po dest bi çalakiya nöbetê kirin. Çalakiya nöbetê li saziya malbatên şehîdan birêve diçe. Têkildarî Armanç û giringiya çalakiyê endamê koma heftû û nihan a nöbeta azadiyê ji a nefere axivîn. حتی سعی که ما بن تجدید ده حدتین برای چینا بمه نوبت خود بردوام بکی هم نوبت ما عدالتش بود سرکوتیه بود تجدید سرکوتیه حتی تجدید سرکوتیه ما نروبه هم نوبت خود خلاص نکی هم هر نوبت دبی چه بکنن ساملی ما همش بود سرکوتی خواب کی دولت ترکا هفکار نوی مسعود بارزانی پدا که بگرد بن هفکار ایک حتی به قتل عام سر روشنما بنه مات کن میتو قدپه و میتو ترکا خودن سامل دم بعد دم تمشون بر عربی ده بیت ترکا وفد ما کرم طایره عربی ده شهید خستن چه قبل خالقی هم آب کبی ما عسکری بی عین روشنما بنه ماجباله فترین خو برای خود جنو زبر چه روشنما بنه میجنت کن چه شوکینا سلاح مله وهابی گفتن اندام پاک که ما شهید خستیا آب قدپا فیسلیک بعد بودن قدپاش شوار شام نکرد نه نوی کردنی است قدپه اما قدپه شام زورت کرد اما نعلت شام زورت کی حتی هم ساخی هم دست دوزو شهید نبردی هم به دوزو شهید خوابی به دوزو فلسفه سروکی خوابی هم دست به دوزو نبرد چه بود که بلو بکن هر روز ما به شهید کنم نگام گرمت بی چشمه بگیرن هم نگاه گرمت بی هم دوزو خانه بردی هم گفت فردانه بچی چون گفت بس 40 سال است ما شهرت کن قطر عمر سمر در باز کن میلیون انسان ما با جاده و شهید خستین نیبو به قوم پدرجان هجات اندام پاکینا برو دراب و به وقتی مات کن اول نعلت شام زرت کن ما دست دوزو خانه بردی حتی هم سرخن به فلسفه سروکی خوش شهید خواب هم سروی وکن گله وارگه هم نوبت دیگرن و چالاکی دانه اول نزدیک سال که مسائل که خواهش حتی داویه ام به چالاکی دبن ام تخوازن مثلا وقت موافق مروه وقت همیل به دو یعنی به رابه لپی به تجدید رابه تجدید بش کندن ولی سرکاتی ها من بینای دنیای راستی وکی ملت کرد هم هشیار کرینه دینه که او سرمایه لازمه هم جدگی خوابی که این دنیای سرکاتی ها آزاد کرد شوی حبس و زندان در بیخ کرخال و پسوام شهید هیرو بهاتین حسین علی درباره شهید هیرو ده جروج نیسر آخوی گود دولت آتر کرده که شهید بکه و دهندن جهوان داگرن اصلا هر دور راوە دەوڵەتی تورک بەرامبەر ڕۆڵەیەکی کورد هیچی پێ ناکرێت بۆ کچێک لە کچێک ترساوە درۆنی بۆ لەسێنێ جا ڕۆڵەکانی کورد 100 ساڵی تریش بێ لێی بکوژدێ و شەهید ببێ و یەکێک شەهید بێت دەیانی تر دروستە بێتەوە بەوە کۆتایی نایە پەیامی ئێمە ئەوەیە داوا لە دەسەڵاتدارانی ئەم هەرێمە ئەکەین ئەوەی خۆی بە خاوەنی کورد ئەزانێ داوا لە حکوومەتی عێراقی ئەکەین وەلەو داواکەشمان هیچ جێی خۆی ناگرێ بەڵام ئێمە ئەو داوایە هەر ئەەکەین باچی تر ڕۆڵەی کورد بە ناها خوێنی نەڕێژدێ هەواڵە ڕەت دەکەین و ئیدانی شێگەین ئەوە بڵێن بە گەڕوان و تبێ معنەوە دەستی خۆیانی تایە ئەینا ئەوانەیە من پێتەڵێ مەتوانم سوێم خۆم یعنی بنەماڵەکەمان ئەو بنەماڵی ئەوان بە تایبەت خاڵۆزانە من دەڵێم چەکدارێکی یەک حزبیانە کۆتایی چاکە نەکەین بەکەکە بکەن ئەوانە دەستگاش کەوای و دەستجێتوری پارتی سەربەلخێکن لەوان من وا هەست دەکەم Rêveberiya Xweser ji bo piştgiriya padê konveda Rêveberiya Xweser ha Şengalê li jî biryara Dadgeha Federala Iraqê ku sê partiyên Kurdan girtin li navê da Şengalê konvedan. Di satên sibê de tevî xelkê Şengalê û saziyên Rêveberiya Xweser bi sedan kesî serdana kon kirin û biryara girtira sê partiyan şermezar kirin. Di serdana şêniyên Şengalê de serokê Eşîra Qirniya û endamê destê Aşîr
آشنگالی خضر حجی میرزا آخوی گود ام ده همی سالوگرا فرمانه دنه حیانا فایل فرمانه نهاتنه دادگه کرن لی پارتیا به پاده و دو پارتین دنیان کرد هاتنه گرتن افزل مکمزنه و ام وی بریاره وک بردوام فرمانه دبینن ام دزانن کو بریاره گرتنا پارتین سیاسی نه و نه لگوری برجوندین عراقیه دیکه خدمتا دولتا ترک و پدکه جبو ویجی دوه ام جواکا ازدی و همو پیکاتین لشنگاله و عراقیه لدیجی بریاره دنگه خواه بلند بکن وریشه مرادی نامه اکشاند او دبیجه نفسا کو ام دگرن جبو جیانا آزاده د 28 طبقه دل تهران دوزا سیاستوانه کرد وریشه مرادی پیکات وریشه مرادی جبر جزین داروکرنه یلن پاخشان عزیزی و شریف محمد هاتیه برین دادگاه ایران افجارا دویمین پروتستو دکه و بشتاری دوزه نابه ایریشا وریشه مرادی زندان ابینه تهران جبو جنان و گل نامه یک نویساند و دنامه خوده و هات بیشه از وریشه مرادی د طبقه 2023 ده دما جکرمان شارد چوم سینه جالی هیزن استخبارات و هاتم گرتن دوسد و نهان گرتگاهان سنه و گرتگاه اوینه demek راستی لپرسین و işkenceyi گران هاتم دی 27 قانون 2023 ده من خستن قاوشا دوسد و نهان لورجی به işkence و زلمره روبروما جبر وی که ایشا جنن زحمتیان دکشینن زانم از به جنان رمه و هر کلیا خو به جنن کو مقدورن هشمندیا مرسالارن ره در باستکم سیستم که جواکی که شوپی و دیروکی خودی ارتش که متینگر هه تنه د چارچوبه خدمتگرنه ده جنان بکارتینه یه ندیجی به پرگاله سری هلددن و لدیجی پولیتیقی میتینگری و قرکرین آجنان تیت کوشمن امن لدیجی فرسکرنه تنه رحمه سکنامه و قیرینا مهیه مروفا زانا گوتو بو جن یکمین نتوی هاتیه داگیر کرنه ام جوکه گلیوی نتوی کو هاتیه داگیر کرن زمان اول نتو باوریا مچ د بلا به ام د بدنه کده خدیر حکینه د جوان گرتگه کو پیکارین د مرووی او ظالم لهنه عالی می مرووی کلیل کان بدکه هیزامه جنانه د ازمونا مروانی ده بسر بلندی دردکه یعنی دم هر چندی ملکمه بهشینه جی ملکمه نکاره بهشینه دوی دمه ده دیروک برواجی ده به اف نتوی یکم آهاتی داگر کرن تسلیمی شوره قدره نابه او تکوش ناجنان آدی دیرو که ده دیگیهی جینه آسته کده ام به هفره مل به مل دیجی تشتین ده قومن به هف گرتنه که کو تنه جن دکارن نشان بدن لبر خوددن ام جی مروون داخواز فیربون او تفگرین ما جدانه هر یک جمع کسک جدایه له همبری ایریشان ام همو یکن له همبری تشتین لسرمت فرس کرن رحمه هلوس او قیری نامه ام به بریارن کو وی جیانه آزاد بکن به بریارن جوی جیانا زحمت به تاج آزادی در بکون به ازمون خویا 2 سالان بریمه دیت کو ام دکارن و آوا بکن ده سروان دیوارن کو جالیه نینوکن به هزاران شروانان و هاتیه کولاندن هر تش ده چارچوه یکی تو یک بونا کل در دورا جیانا آزاد آوا ده بده دادگه جزا ده پیکوته اندکه روبریا گرتگه دناوا سینوران ده سینوران آوا دکه وی جن شیوه بدن دیروکا وی ولاتی او فلسفه جیان آزادی بلاوی جهانه بکن من ده دانشینا کو دچاره مهده هات دیتن ده جزای داروکرنه یل پاکشان عزیزی و شریف محمدی هاتیه برین پروتستو کر و پاراسنا خواه پیشکشی رایا کشتی کر دانشینا دچاره مهده نه دانشینا من بو دارزاندنا همو جنن کو جبو جانه خواه تیتی کوشیم بو من گود حیا کو دادگه لدیجی جنن اوقاز بنر و بریاره بده ازیجی نلور بب ده 28 طبقه ده به همان بریاره تفگریا گر لشونا من جنه کدن جی بویا ده به همان آوایه تفگریایه دانشینا من تعلق بو نها ده مها ایلونه ده دانشینه کمدن عادل چه ببه وکه کسی که کو به فلسفه جنجیان آزادی دیجی من بریاردا از در نکوین ویدادگیه ده مروواهی بسر بکوه جنجیان آزادی بردانا بکریولو یه 30 سال گرتیه جارا دویمین هاته تعلق کرن گرتیه نخوش بکریولو لگرتیگا اولکاریا بلند آکر شیره تیر آگرتن توکو ده میخوی انفاظه جزای 30 سالان قدان دیجی به هنجه تا
حالی باش نینه نهاته بردان یولو د سال 1993 ده هاتو منچافکران و دادگاه اولهیه یا دولت هاته دارزانده دادگاه جزای محبت لبری بکر یولو د قانون 2023 ده انفاز خو قدانده بو دسته اداره و چاودری یا گرتگه دو جاران بردان آوی تعلق کرد. Milisên HBD li Edenê heft kargeh şewitandin Milisên HBD bi daxuyane geragan kuwan li dijî têcid û êrişên dagirkeriyê çalakên bersivdayînê pêkanîne û gotin şeva 27 tabaxê li dijî sîteya mobilya ya li Yüregir a Edenê çalakî kirine. Di çalakiya hemwext sê kargehên mobilya û du jî dikanên firotina wan hatiye şewitandin. Di encama çalakiyê de du kargehên din agir bi wan ket û bi gîştî heft kargeh şewitîn û bi mobilyanan li mobilya zarar dîtine. Milisên HBD diyarkir ku bi hêza şoreşkeriya rêxistinbûyî û hişyariya gelê me ew ê hemû êrişên dagirkerî û qirkirinê vala derbixin û gotin berxwedana li îmralî û çiyayên azad teqes wê bi ser bikeve. Ev têkoşîn tê meşandin divê bi pêşengteh ciwanên li metropolan dest pê bike û gelê me yê Welat Parîz di çarçoveya şerê gelê şoreşkerî de li dijî sîstema Erdoganê ku jer û bloka faşîst têkoşînê bike. Roj ev rojek ku em xwedî li gerlayên azadiyê derbikevin û mîtîngeran ji Kurdistanê derbixînin. Ve Kurdu dostên wan di Sûyekê tebaxê de li Berlînê bin hevseroka KCDK Zübeyde Zümrü ji nivîsra axivî û da zanin ku ew ê Sûyekê tebaxê ango sibe roja aştî ya cîhanê de li Berlînê roja aştiyê bi mîtingeke pêşwazî bikin. Zübeyde Zümrüt got yekê Êlûnê hem ji bo Kurdan hem ji bo gelên cîhanê giring e. Weke kesên ku 30-40 salin li sürgînê dijîn em ê têkoşîna hevpar û aştiyê berfireh bikin. Ji bo wê jî em ê di yekê Êlûnê de li Berlînê mîtingeke bikin û aştiye bikin. Divê hemû civak û gelê Berlînê beşdarî vê mîtingê bibin. Pêdivî herkesî bi aştiyê heye. Li hemberî dewleta ku êrişî ziman, dîrok û çanda me dike hêzê navneteyî pêdeng dimînin hene. Em ê divê mîtingê de hewl bidin ku vicdanê razayê ji mirovaniyê şiyar bikin. Zübeyde Zümrüt da zanin ku wan hemû amadekariyên ji bo mîtingê temam kirine û got em di mîtingê de gelê xwe yê Berlîn û Almanya ve dixwînin festîvala li bajarê Frankfurtê jî. Yeneke xıyanete PDK'ya Sûyekê tebaxê ji bo Kurdan bû bîrînek Kur mektep siyasiya yeneke derbarê salvegera xıyaneta Sûyekê tebaxê de daxuyaniyek bela kir. Daxuyanî wiha ye. Beriya 28 salan artêşa basê li ser daxwaza fermiya PDK hewlêrê dagir kir û ev xıyanet bîrînek Kur danî ser bedeneke gelê Kurd. Xıyaneta Sûyekê tebaxê şermezariyek siyasî û niştemaniye lê tevahî vê jî bi awayeke bê şermane tê parastin. Piştî 28 salan jî bîrînên vê xıyanetê sağ nebûne û şopên wê yên siyasî civakî aborî û çandî jî li ser herêmê maye. Mixabin polîtîkeyên xirab yên PDK dubare dibin. Belê godanîja menûçên nîr û pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.